Kyagulanyi kunga Uganda kunga. Patricia Kenyanji nuwabira ry'enyomyo y'amani ahabwe kibina cya NUP muri Banda kandi ogwabira cya person w'ekibina no kukikwatira bendera ahantebe y'obunyishengero kazi arekwiro kwesimba ya guitar NRM district eyibanda. Tuhindura Uganda tubatwara mu Uganda etiri mu corruption etari mu nguzi etina kirumu imbasima nimbebaza Kyagulanyi mutera karuru president witu. Patricia ashoborire shongeza umuhiro mu karuru no kwegita NRM. They were concentrating mnonga some areas all regions by living out western region batunagirire mnonga amani gabo bagatire in another like other regions other districts ito batureka bakujyanwa aba western tubine man ashabira abanya-Uganda okume cyo bakwatsire twaje mukwasa welcome home in addition tuza kumukwasa akatabo ka President Museveni akabebembezi akwa yabo muembezi wito muri Banda pate yito NRM niyo pate yonka umpate zirabireho yo kugira ngo uburumuruka buri mwaka niteko gukora mu miliyoni yazi igana na no kurengamo so twakira muka office ne kwakira ahireyo kadi y'ekibina ne cyandiko cy'urukworeka kuyarwo mu karuru kandi bamubwisira habikonji ebindi okuronda karuru ka NRM. This is my nomination form. Hand it over still to the Secretariat NRM. Mnongi tunkabe kibina kureta yo omuntu omusya omukibina kitu. Nda kutwara mucho kwakira munyanyazi kandi munywani wanje Patricia Kenyanji we bare kurebya omushana kandi okajoininga mass party which is NRM. Abantu babuze bye sente Honorable Patricia ajireje tino muhire sente Honorable Patricia umukurebo ugu no mucyara Leader of Integrity ajira yekundire nito twamwakira Gasha kwa Timothy Mshabe. Good. NRM oye.